Kecunduk malih ring Oneno Kreatif. Sane mangkin keceritayang pan baluk kecegat begal. Bismillah, utang liu. Sang ada jelema lewat begal sini dia. Nih kangen begal lemo aja. Kamu lemo lewat. Ini kan mah. Nah, sang pelukis nih. Kut sang ada lemo lewat. Wadah. Oh, pokok. Mekelusan begal sing mana mangsa yung ngantosan. Satu. Joh ya. Nah, jani bukti mang teke mangsa nih jani. Wah, mangsa. Op. Mangsa. Oh, ayo. Tuh. Jangan. Kene. Pes. Kak. Udah pes. Pes tidak ketebak saja. Nen malu. Begal ceritane. Oh, begal nih. Nen malu sabar. Mundur lu deh mundur. Nah, pes selalu pes. Itu maru begal. Sampai- Cina ge begal can. Mungkin. Nen malu. Apa nih? Ngayang itu. Apa nih? Jiro ratu ning bening. Penting nih. Jagat niru jagat geni. Begal mampus lu. Segoro geni. Iki begal ten kuluk ya. Cakra geni kamu. Kas bang sing live di lemu itu. Jangan ke begal wis megal. Ngelah hajian cakra geni pamungkas pan baluk ternyata nih. Buen manene keceritayang begale buen kelengalih mangse. Di bise mana apa ya kering. Udah mau lewat deh nah. Ini kan mangsa. Bismillah. Lemu suka sana udah mau lewat. Apa? Harus nahan. Dagang bakso pelewat. Bis nih bakso nih. San. Leng. Wah ada bis. Ini motor. Aneh. Kau elam kak. Askar. Tonyo ibini. Ci tepuk Ya, jani begone gandek ci gede motor ci mau berubah. Baliu ci nglape di Bi bancang ciajian segara geni cik sing kapok-kapok ya. Kene mendap. Ini jani ci ngemangajian, ci tadi tersangka. Ini serang motor ci jani jacang. Itu. Berarti cang lajian segara geni itu sing Sing berfungsi. Daripada ci di penjara, mending serang tas ci aja motor ci nih. Man ci hidup ci mulai ci jani. Ya bu motor ci nih motor. Tasnya bu. Tasnya buka. Apa suka ci muka baju tuh. Tasnya. Tajak muka lo. Nih alam dia boleh nih adap ikan tuh. Ya lihat alenya, oyong. Baluk udah sini ngeleng. Motor saya juga. Ya juga. Aduh begal. Anak-anak menghadap jangan yang boleh jangan yang boleh. Kalau boleh.